Andeprok itu. Ketabetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Seh, mana pancingnya? Hah? Oh, ngiluan. Oh, iya, ngiluan nih. Wah, gampang itu mah. Cara masang cacing, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir dua. Ya akan liar eta nage lauk lewat. Para belum pakai naon eta, Mang Adul? Umpan pakai naon? Pakai cacing. Pakai koyok inyo aduh ngono ke cacing gue munah. pakai jangkrik, pakai cacing. Bebas ya? Bebas. 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 Bebas tapi sopan. Sanjay. Oh, aya nu gede, aya nu ieuan. Aya nu gedean. Nah, bebas umpan mah asal sopan nyentan teh. Wih, cacing lagi meni panjang euy. Halo, Bang, ada makanan? Halo, Bang. Mah, nyetak waring mah. Geus nyetak wari kita eta tutup tah sadar. Goblok ngaliwat ira. Sasar pangelana yo. Seribuan ada Banglana. Ki, umpanna make naon, Ki? Ke jangkrik. Strike pertama, Pak Kolot. Wih, menang deh. Wih, menang 2 orang, bro. Pak RT menang. Pak Titin menang. Mana ya nu lain euy? Oh, itu menang tuh. Menang dia menang. Menang, bro. Ki, menang tuh. Acan. Woi, Aki menang. Mana Ki laukna, Ki? Empok, Ki. Mana eueuh laukna? Lesot Mang Adul. Wow, menang deh. Ada. Gimana tuh sakit? Mang Adul can menang kene wae. Sang istri menghampiri. Mau menang lauk Mang Adul mah tong dek bere ember. Oi, bayar lah bayar euy. Menang tuh bayar. Itu. Menang. Bapak jadi. Oh, mana sih mawa ember gede. Yang lain kalau buah gini. Hoi. Guys. Wih, mantap. Mancing berjamaah di depan rumah. Wih, yo anu menang nu gede ya. Pak Titin. Wah, menang Dewa. Menang gede. Pak Titin. Gede euy.
Titin. Menang siapa Wak? Menang 2 Wak Titin. La ilaha illallah. Odong. Mana? Si istri mana bantuan? Menang rambutan. Cobaan bro. Pak RT menang nih. Si RT. Badak. Pak RT panen. Mas lor ya seberapa kilo lelena? 11 kilo lelena, lele jumbo. Oh, anu gedean cenah. 11 kilo. Meniletik menang nate. Menang dia dah. Bonus ya mah. Trek. Pakai daster aja. Bola di itu lah lo. Santok sok. Menang juga. Angin. Udah pakai daster ya. Wadah woi. Singgah sawah udah. Menang deh Gojim. Wih, Pak RT menang di wae. Suane 10.000 teh lah. Menang. Strek deui jumbo. Oh, ini menang. Eta beuteun.
satu menang euy. Akan bayar. Nah, si Eya itu Kengiluan mancing, Bang. Nyana, tebeuki lauk. Tebeuki lauk. Tebeuki lauk, beuki nanaon? Bubur. Bubur. Beuki bubur. Aduh, beuki bubur tebeuki lauk. Aduh, ayo. ngomong dibikin bubur we. Buat Kak Andeprok itu. Aki urang nu gede. Wah, Pak Utit mah leutik menangna. Wih, Pak Utit menang. Sodik, ngiluan mancing tak? Ngiluan mancing tak? Ujung naer. Ujung naer naon? Moneter. Moneter. Kata-kata heula tuh. Kata-kata Kumaha kata-katana? kumaha masyarakat bisa beger pangalampur sampai ser kaya negara moneter kota roba geger roba beli sinjal ger dilancarkan ke militer lantaran roba jelema teler akhirnya ekonomi rakyat pecar-pacar boro-boro hayang nangkap longser penghasilan rakyat ukur sawe rai nyawi nyayur genjer kumaha otak rakyat bisa hancer genjer kan vitaminan doyo jadi nama tak ambrukna negara teh kalau mana ekonomi rakyat tak gitu. Ais, mantap. Ya gitu ya. Mantap atur nuhun Mang Sodik. Tarik pisan. Menang. Apaan itu, Mi? Lupa lah, soalnya mana mah polos kan itu. Ada yang halus kan. Balayar, oi. Mana wak dia kan? Woi, mantap lobaan tuh marancing mania. Berhubung wing hayang ngopi nya dihareupeun teh aya kopi. Wong minta kopi we ka mamang-mamang ieu. Kopi. Mang minta kopi ya, Mang ya? Wan wae. Aduh ya Allah. Ayo numpuk kopi teh tahu, Bro.
Ampun ya. Kopi non ya? Gudai. Wih, gudai. Budaya nila ambe rada. Opang, bismillahirrahmanirrahim. Capna cap hayam. Alhamdulillah. Asa kopi mang euy. Oh, mantap. Ya, Adi, ngiluan dak? Aduh. Tinggalan mancing, ti bisa mancing. Nyana? Jadi kumanya keur kieu wae. Kieu wae maksudna lamun ngilu mancing teh kieu. Mun ngilu mancing kieu. Jadi Aduh. kudu teh mun mancing pamajikan yang bisa ngilu. Ripuh aing can boga pamajikan. Menang teh laukna. Henteu, Nyana menang naon eta? nang nu hejo. Sabaraha nu hejona? Wih, mantap. Lobaan tuh. Menang kami. Nyana tuh menang. Dietakeun ke sini. Kasih nurulkan. Nurul di lembur mah ngesep berjamaah. Mimenya nangin ngilu ya. Tuh lobaan jeung mimpi segala. Temenang ro. Teu meunang cenah ro, ripuh. Temenang ro. Tata isa-isa. Paeh eta. Oh, iya. Iya geus paeh acan ki aek diceklan. Oh, iya nya nu jumpuna ya. Wih, ku aki beunang ieu nu gedena tuh. Mantap. Oh, jumbo, Bro. Negara, itu bapak negarana. Oh iya menang. Sana yun. Ay masih hitung menang wae ya gerak. Kaki bantuan utak aja laukna. Menang gak? Wih mantap. Coba lihat. Wih, sia-sia euy. Gila lauk. Mancing mania. Mancing mania dadakan ya. Gila, mantap lah. Pindang dulu kidu ge eueuh. Jagaran ning wae lah. Sadiana laukna ge. Cuma bapak si Desi tak karunya. Hanya tuh karang lagi heula. Desi. Ciduan. Ciduan pentingnya. Disangka lauk ngait si Aidil di bawah nu batu. Piceun ka tengah piceun. Sigo. Jangan kok ogoan san lauk di. Lauk batur dia. Si Aidil lauk batur diangkat. Bawa. Mimi meureun
Menang naon, Del? Nempo angkat ke ieu, Del? Menang ke ya blok batur dicokot mana gue deh. Bapak Didi menang. Widih, strike. Aki menang deh, mantap. Garden Aki mau coba nih ngelauk nage. Kira-kira Ayo jomblo wae. begitu ya pangeran mah. Menang. Ya gitu-gitu wae Aki mah. Bakso naon ya? Itu aya. Wah, Ustad bener. Sia-sia si Ustad ya gerak. Umpana gede ya, jauh sama. Sia-sia Ustad, umpana gede teh Tad. Kalian yuk. Sieur. Sieur. Pakai solawat cenah. Serut itu mah. Waktu mancing orang makan es, namanya es serut. Ya, es serut di susuan, susu bodas. Mantap. Sekarang teh cilok non sih, cilok ayam, ya bakso ayam, cobaan rasana enak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nungesep yang mancing itu banyak. Jadi warga-warga, tetangga-tetangga, berhubung airnya air sungainya, ledeng muncul bahasa Indonesia nama. Ada airnya, terus sama anak-anak sama warga-warga sekitar patungan beli ikan. Nah, patungan dimasukin tuh ikannya ke kali, ke saluran air. Ujung-ujungnya ditutup sama jaring. Kalau nggak ditutup sama jaring nanti ikannya liar-liar kan. Jadi seru lah, seru aslinya mancing bareng warga. Semua ikannya ikan lele. Ikan lele. Hampir yang mancing kurang lebih ada sampai sebaranya Mbak orang 20 lebih lah. Dan ikannya ada 11 kilo. Lele semua, bro. Mantap. Masih banyak yang mancing. Hampir semua dapat lah. Halo mancing, Bapak, 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 woi,
apa mancing tuh. Tuh apa mancing. Tuh rame lur. Tuh sampai kabur itu. Tuh rame. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.